ngithi anginaxolo lakho uphuza njalo every day mina uthi ngenze njani mina ngoba mina bengiphuzela wena right ukuthi mama wena washiya abantwana nami isidakwa awuthathile abantwana basashale ngizomtshela ukuthi bengiphuza ngiyaxolisa muntu omdala okay sisi umoya nona muntu omdala kodwa angithi nina amanye amalungu efamily akhona la ekhaya mhlambe ubaba omncinci bakhe uanti bakhe banenkinga zabo mara why banenkinga zabo bekunenkinga ikhona why ningababizi mhlambe mabona ukuthi umntana akudala ke la alon manje sibulisela lapho nonke emakhaya lami igama ningu LAVAWS pronounce lovers inkumkani abanaziyo banibiza ngo Mr Nzokulayita mshanami well guys namhlanje sibhalele ngusisi lana usisi uthi unenxako nayo kuya kwenzeka ke iminyaka enedlulile ukuthi wake waphuma ekhaya ethathwe ngumhlaba wayohlala nabangani wayohlala lapho hlala ikhona kodwa ke manje ngoba izinto sezenzeke ezayenzeka sekacela nje ukuthi iDuyazi TV imncede ingenelele ufuna ukuyocela ukuthi ebuyele ekhaya ngoba ushiye umama ekhaya kodwa ke ucela ukuthi singenelele thina ngoba uyazi ukuthi ngeke kuze kube lula kanjalo ukuthi bemamukele ekhaya ngendlela ohambe ngayo siswami kunjani siyaphila njani siyaphila siswami senichaza nje apha ngoba yilonto endiyifunde ku message yakho ngoba usibhalele lapho sithi uyasicela apha siDuyazi TV ukuthi sibuye sizongenelela sikuncedise wena siswami ngoba ujongane nento kanjena kodwa kunemibuzo enisenayo kwaye ke ngoba khona nababukela abantu abasibhekelele nabe ningathanda ukuthi bebe part of this conversation uyayithola wena mama kodwa bengicela nje ukuthi sisezintroduce ukuthi igama ubani kwaye ke wasibhalele namhlanje la ku Duyazi TV igama lami mina ngubandile ngwaNkosi ngibhale today ngoba nakho ngifuna ukuthi ngibuyele ekhaya ngihamba ekhaya ngashiya umama ngashiya nengane incane hey akukho right la ngaphandle shem ngifuna ukubuyela mina ekhaya ngihamba nje ngihambe zona abangani izinto yabangani uthi into enjani bafaka nomoya ini bekumnandi vele ke yazi ubumnandi uthi into enjani kodwa manje akukho right shem abafana bayajikelana manje bengihlala nomfana uyangishaya nje angikho right shem mina ngifuna ukuya ekhaya ngiyazi usuku uzobanzima umama futhi naye angeke azangamukele kahle the way ngahamba izinto zingakhona kodwa ukuzama nje ngicela ngibhalile ukuthi ngicela ningene ngiyaxolisa ukuthi ngingenelele emlonyeni wona siswami it's just that mangiva something engathi yangitriggerisha yabo kwamna nje kuba nama goosebumps engiwavayo la ngaphakathi umama uthe ubohlala nomfana lo mfana bekwenzani bengihlukumeza nje bekakushaya uke wazama ukuthi umbophise ngenye mina angeke ngize ngikhona isikho manje ngikhona ngizingcono ngibuyele ekhaya ngeke ngikhona ukuthi ngimbophe ngiyacela mama kodwa ke bengingathanda ukuthi kuzomela sibuyele after siqibothetha nomamakho kuzomela sibuyele kuyo lo mfana siyomvulela icase because angiyithandi lento wena mama I always talk about it nakubantwini ukuthi mayingabe khona umuntu ohlala naye uyaku-abuse ukufaka isandla that is gender based violence lento silwa nayo each and every day ngihleli ndisho ndithi Nzokulayita bhuti wami mayingabe uyazi ukuthi u-abuse umama uhlukumeza umama and uhlala naye endlini uyayibona ngithanda yona leyo nto siswami as much as kuthiwa mhlambe bekukhona ukuthi ningavani mhlambe ningaboni ngeselinye of which is none of my business kodwa into engayithandi ukuthi manje zephakamisa isandla ethi kubekela isandla so umama yena unexesha lingakanani kodwa uhambile ekhaya usukile ekhaya manje sekila kunyaka unyaka wonke unyaka wonke iko ngazi ukuthi ngizobuyela ngithini ngikho ngibhalele nini ukuthi ningisize shem okay siswami ngiya understand bengicela nje ukuthi mhlambe ngoba anifuni anijajani ke mina wena mama yabo kuyo yonke situation ukuthi uhambile washiya ingane and unyaka wonke bekuyizathu zakho lezo cha into enifuna uyiunderstand nje before siqhubekele phambili ukuthi mhlambe siswami yini nobangela ekwenze wathi wachoose le life efana nalena is it because uthi ukhulisa ubani ngikhulisa umama ubaba kuphi baba washona washiya shame ngiyaxolisa mama mhlambe ekhaya manikhula noma lapha isituation beyikanjani wena siswami before ngijudge isituation yonke ukuthi why uthatha isinqumo nawe ukuthi usesemncinci uyeke yonke into engakwenza ukuthi ube right ube nekusasa eliqhakazile uchoose nje abangani yabona yini mhlambe ekukhuleni kwakho ukhule kanjani after kushona ubaba Khaya nje umama umuntu ophuzayo nje uthanda utshwala nje too much so nami uma ngiqala nje ngiqalisa indaba zokuthi ngibe busy nabangani kuphuza ngizange ngibone into eyinkinga ngoba into engikhule ngayo vele ukuthi umama ukhule vele uma ephuza na endlini uyayiphuzela uyayidakelwa nje until manje ngize ngibone ekuqaleni bengenankinga mara manje mase sengibona ukuthi impilo la ngaphandle ayikho right ukuphuza nje uhlala udakiwe akukho right that's why ngithi ngifuna ukubuyela ekhaya maybe nami sengaba ne impact right lapha kumama ngikhona naye
ukuthi abuye endleleni yabo just mawuseduze naye yabona no nasisami sometimes yiko ngihleli ngisho ngithi ebantwini uThixo uyazenza izinto nasisami usifumaneke sometimes ugxothwe emsebenzini osebenze kuona for 10 years bekugxothe and then uhlala ungasebenzi the moment ufumana umsebenzi ufumana into 2 times than le msebenzi ohlale kuwa for 10 years yabo so nawe nizama ukuthi yabona ngoba impilo yenze kanje mhlambe uThixo bekayenzela ukuthi uzoba sisifundo wena uyabona ufunde eqala uzothi mase ubona into wrong ukuthi no man ngoba uyasho ukuthi nawe so realizeile ukuthi into zokutywala nontontoni ayizinto ezibhadalayo elifeini yabo so ubona kungcono ukuthi ubuyele ekhaya usondelana nomama mhlambe kwawena uzoyenza impact empilweni kama ukuthi ma ngicela wehlise kancinci because lento ayisebenzi mhlawumbe uma uphethe istress sokushona kwababa ubeka phethe istress well makaqala usela because kushona ubaba yabona yonke leyo nto kodwa ndiyajabula wena sisi wami ukuthi uNkulunkulu uze wakwenza ukuthi ubuye ekunikeze second chance in life ukuthi ubone ukuthi no into eyirong sokumele uyiyeke manje sokumele ufocus elifeini yakho nokuchinja isimo sefamily yakho uyayibona into efana naleyo so wena sisi wami ngoba bewusho ukuthi uthe ngeliphi lelo gasi konje igasi la esiya khona njengamanje Sekasent. Sekasent. Oh okay sisi wami ngoba kukude nyane eKasent Braville from lana kukude Kingham ngicela siva ngeTrans Kingham yeah ngicela ujoin uBraville lapha uzova ngalena enye mina ngizova nge1 uzova necrew wena ne yeah cause ngisakhona lana siyodibana phambili khona la ngifuna ukudlula khona okay guys so into esiyenza njengamanje ngoba niyamove sisi uyasho ukuthi sekafundile lifeini kodwa eyona nto engathi intriggerishile cause ndisisho ukuthi anifuni ukumjudge sisi wami cha nizama uunderstand ukuthi intoni unobangela kwenza ukuthi sisi wami elifeini yakho izithi indlela okhule ngayo uyayihighlighta lento ukuthi mina ekhuleni kwami umama bekungumuntu othanda utywala especially after utata eshonile ngumuntu othanda utywala ngumuntu oselayo into efana naleyo so that means ukuthi uthe makaqala naye ukuthi eqala ukuphuza utywala wabona ngathi akusoyinto wrong nje ukuthi ephuza utywala esengumntana omncinci so leyo nto yahamba wagcina sekazibona sekathatha nabangane sekahamba nabangane engaboni futhi into wrong lapho wagcina sekahlala nendoda indoda bem-abuser nakhona ngoba nisisho kuyena ukuthi xa sisuka kumama ngapha kuyo apologize ngizocela ukuthi siphindele kulo ndoda ndini leyo em-abuser embethayo ukuthi sihambe siyoxoxisana nayo ukuthi ibhuti wami ungalilinga umfaka umuntu esifazane isandla ungalinga umbeka isandla ngoba uzoba sengxakini kwaye kumele nje mayingabe akasunderstand somvulela ama charges because irongo lento yenzile uyabona and usisi uyayitnessa yonke lonto in front of the cameras so ngicela ke mbukelo wami uhlale la uhleli ngakhona sishaya imoto ke thina la no Braville siyonceda usisi sibone ukuthi singamkhulumela kanjani nomama wakhe ukuthi understand ukuthi umntana uthi sekachintshile bomini sekabona ngathi engaba ngumzekelo omhle kwakuwe mama ngoba ngathi kunengxako nayo you have an alcohol addiction sizobona ukuthi sincedisana kanjani ngicela uhlale la uhlele khona unambukeli I'll see you guys just now asijajani kodwa into enizenzayo bandihle Gogo uthe usho la eminye iminyanga yise oh Gogo mara kuvula ibhakhe yamusamsho akona fastela lawo ebandi knock oh hawu bandile hawu abobani labo senabo la sanibona sabona unjani umuntu ngiyaphila wena unjani ngiyaphila nami nithatha blenja le oh mama siyaxolisa ukuthi ngithi le njalo nithatha kuphi mama siyaxolisa ukuthi ngicela ukuthi singamemnyango injalo nithatha kuphi ubanike wena bhuti ombozile wamboza kanje le njalo nithatha kuphi siyaxolisa nixolisa yini bhuti mina igama ngilavasi from uDiyazi TV ma okay yebo ubandila ngithi ingane yakho ingane yami ngempela and then yebo usibhalele lana kusho ukuthi thina siyihlelo nje mali uhamba zinceda abantu emphakathini mayingabe umuntu unenkinga uyebuye la kuthina esibhalele yabo so besibhalele ngicela usondele bandile ngicela usondele ngapha kumina so besibhalele uyena lana mabandile uyasho ukuthi unenkinga nayo ucela ukuthi simncedise so unenkinga wena urushiya abantwana mama ngithi unenkinga urwashiya abantwana la mama angithi uyazi ukuthi wayefebeni washiya abantwana le njale ngabathatha mina abantwana yebo ngabayisa le akunamntwana la
Bakuphi abantwana? Abantwana ngibayise le ma social kin. Lo wakhetha Uma social worker. Wakhetha umngaba wana bakha nimbona njani? Ubani umama kimi naye la? Mama ngiyacela ehlisa umoya. Angithi ngiyasho usibhalele uyena. Mama, washiya abantwana phela. Hayi. Hey ngithi hamba. Wena phuthu kwenze njani ukuthuzela nalo muntu lo? Ngiyaxolisa ma. Uxolisa ini? Akaxolisa uma social worker. Ngithi awuyaxolisa le kuma social worker. Ngithi anginaxolo lakho. Uphuza njalo every day mina uthi ngenze njani mina? Ngoba mina bengiphuzela wena. Bengiphuzela right ukuthi mina mama wena washiya abantwana nami isidakwa. Awuthathile abantwana basashale kuzongitshela ukuthi bengiphuza ngiyaxolisa muntu omdala okay sisi umoya nona muntu omdala kodwa angithi nina amanye amalungu efamily akhona la ekhaya mhlambe ubaba omncinci bakhe uanti bakhe banenkinga zabo. Mara why banenkinga zabo? Ngabe kunenkinga ikhona why ningababizi mhlambe mawubona ukuthi umntana athaqile kudala ke lapho dasanti sathi ukuthatha abantwana ngabayisa le basocial worker udala ngibiza meeting bathi umntwana idalo sensory yini afuna istage sokunuka sokushiya abantu okay so umuntu omntana sorry bophuthi nathi ngiyacela tu buselani nomuntu la emthathe khona ukuthi ma angaqolo lwakho uthi yena angaqolo lwakho ingane yakho uthini kuwe mawudla uthi abantwana bakho angaqolo lwakho okay ma uma angaqolo lwakhe lo mama ngiyacela ngifuna ukulungisa angaqolo lwakhe ahambi impela la endlini wemkhamera orubani webhuti awucime lo dot ngicela ucime lo dot umuntu omdala siyacima ngizana ngiphumele okay mama umuntu omdala hamba nje ubuze ngakho cela uhambe ngalendlela uthi kuthini futhi uthi uyazi ma ngiyabona uma ngithi nayo nenkinga osenayo ubhekana manje wena uthi sekafundile isifundo ingabe bengifile ucela nizobamba ingabe bengifile ngicela umnikeze ngaxolisa kubani ngiyaxolisa yes nami ngimcela ufuna uxolo lwakho la endlini ngiyaqolisa angenifuni ngicela lingihambeleni mama ngiyacela no usakwatile manje ma usakwatile ngicela ukuthi simnikeze isikhathi ngicela simnikeze ixesha ma sicela ukubuya sibuye ke ngenye imini nabakusasa ma mhlawumbe uma sekehlisa ihamba phela okay sizohamba kona but sizobuya angithi ma eish abantu kuzomela sikutholele indawo yokuthi namhlanje ulale yabo ulale ngakhona sizobuya sizomncenga kusasa uma uyabona manje ngathi sekakhuphukele ihigh and manje asifuna ukuthi size eish ngiyaxolisa Prophet ngicela uzonithola eKaren lapho bafethu ngiyaxolisa ngicela uhambe no Prophet sizoza kusasa ne mama sizoza sikhulume kusasa ne siyahambani impela ya siyahamba kona besithi kodwa mbuselani la nimthole khona okay mama uma nje akayingeni le ndaba kodwa ngiyacabanga ukuthi mhlambe ukuthi umoya usasephezulu kwamanje ngoba uyasho ukuthi lo mntana umkhawathile ngaphakathi kodwa ke sizoloke sincenga maybe without ama camera ngizozama ukuthi sihlale lana ngaphandle no Prophet until uma ezehlisa umoya ngicela mabukele nawe mangabe unenkinga onayo ubhekane nayo lapha emakhaya ungazi ukuthi uqalephi ukhuphukephi wehlelephi usibhalele lapho uDuyazi TV .co.za ungalibali nokuthi sifollow inkundla zethu zokuxhumana sikhona lapho ku TikTok sikhona ku Facebook sikhona yonke indawo we are Duyazi TV ungalibali ke mbukelo wami ngikuthandayo ukuthi ucofa usubscribe ushare nama videos wethu ezokwazi ukufinyelela nakabanye abantu abadinga usizo la ku Duyazi TV ngiyanithanda nonke lapha emakhaya now see you guys on the next episode awuthohla now ngiyabaleka bambe Braden bamba lo muntu bamba lo muntu hey bamba gijima ngapha balela bambe wosala hey wosala hey yini into oyifuna nifuna sabona phuthe mntana sakubona phuthe khambani uhamba kahle ubalekani ngani manje nifuna nomfazi wami la ngithini guys mara woza la ungishayisile ngapha kunjani wait yehlisa umoya wayi wena usilo ngoba selanga uzokulwisa thina guys kubuka mfethu ngicela ukuveze kubheka usisi mfethu uthi sonke zikhale ephuma inyembezi kanje guys
Ngicela ungizamela njani kolani akhe lawo sawajoka ngojuni ngimthengele wona mara Ayithengisanga nawasha nawayaneka sister bawatshontsha amaphuzu. abangani bakho angithi labo hamba nabo phema nabo. Amadoda wakhe lo. Siphuthe umntana. Okay manje yini kwenza uhlala estratweni wena kanje? We topless nigga kwenzakalani? Wow. Hey we topless nigga. Hey brother nang. Hey. Kwenzakalani we topless nigga? Hey. Wenzani wena la? Wenzani umfazi abantu? Hey uyake ikamera yethu esokulayita thina ungasiphapheli futhi. Sokulayita ungasiphapheli. Nenzani. Mamela la, sokulandela impahla zakho manje sisi. Thatha leso stand. Come on guys. Yini guys? Ya uzoshaya. Qabala, mase shayela amafastela nizothini wena? Uzombhatala. Yini yena? Hamba. Yes. Yabona abantu ufuna bebulalane ngenxa yakho. Mara sisabona yabona nje futhi aselanga ngokudlisa la angayidubuli mfethu udubula ini mfethu uyabona into engikhuluma ngayo ngiyazi unazi ngenyanyezi mpukane ngani mamela la futhi mamela la awakho la mateke mamela la sokulayita wena ungasiphapheli yeso sokulayita nothathe lento ifake emotweni mfethu mamela sokulayita thina ungalingi usiphapheli ovule lento sokulayita ungalingi usiphapheli bese kwenzakala ufunani la wanrata nje urata wazini uthando umntana ona14 wabulala ka murata leni wanrata akiteleni why usuzomkhiphitha la kwakho wena sambitsa wena kutombitsa mamela la vale hey wena yini leyo yangani amengancane wena mpukane akukho ke jarete nyaka mona ha mpatale le rent ha o supportele ngwana ha ona ke o khoke bophelong ba ngwana ka ke tla itsisa sesifeza umntana emakhamereni guys into engayifuni mara mama yehlisa umoya ubhuti omdala akazelanga uzokulwa la uthatha uphetha ubahla ngwana ukama supporta wena ngwana yena utlam support kufena ukho support no ukanomfa kufena mo support no angithi umntana Kuyalebo bontsha siyacela ha khona ngwana le tlo motho mara umntana uyamdinga ubaba na ngwana ka ha mo akhulume naye mhlambe ni lilisa le ngwana ke bona batsadi ba ka ba go nyaka le ngwana ba se ba nyaka hona je ha ke le pregnant ne ba sa nyake sorry no ke ngwana ha ke khoke batswadi ba hao mama ha ke khoke batswadi ba hao excuse no mama siyacela ndathatsa mama mama take it okay no ari batlu lukise anything but i-access utaka ma security ha hona ntwe ke tlo fa yona mara ingane mama hey sumbe mama uyamazi lo sumbe hey mzisapha mfele putu ngihlukumezile lo uyambona njani la uzawela esikhayi sibona uzosibuyisela wangilimaza lo muntu uzosibuyisela esikhayi lo muntu wangilimaza lo putu ngihlukumezile lo uyambona njani la lona uthathe umama lo bahamba nomama ambona wazaphuma isandla so ubufebe bakhe ufisifebe lesi yintoni wena kwenza uxoya amabhayi emini kanje angithi abanginakekeli abanandaba nami angithi bayanyekela ngithi uthini amvanga kahle uthi unokuthini umbhemisa ama-drugs ayala ngesikoleni ngase o tsubise ditrakso ya sekolo vele phuti ha ona hane hore ntse o di bona ntse ke sebedisa uyayibona ha ke di sebedisa mohlomong ona lwa ntshebe wa dinka ntwana nje 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 mara wawenza kanje nabangani ke tsa kanje jwa ngwana benzani nabangani bakhe umngani wakhe uMarasta uyabuya naye bamba lo muntu ehlisa umoya
Uyabona yini uhappy wena sisakho uhappy ngalamanyala. Excuse ngiyaxolisa. Ngokule room le. Yeah, ambol isikhiye sikuphisele room siyayivula njengamanje sithatha yonke le abishela ngaphakathi. No, uyathamaya vele sikuphi sikuphi. Isikhiye la thina besingekho sicela ukubuya manje. Oh beniye. Awuvule lapho uqoqa. Awuvule uyahamba wena. Uyahamba namhlanje. Uyavula lapho. Yini mina? Westher. Uyaphetha wena. Yini lento yenzayo? Yini lento yenzayo? Ngithetha hey sumbe. Bambe. Uyamazi lo. Sumbe. Mama ngiyacela sumbe. Hey, himo. Uzisapha. Ngifela bhuti ngihlukumezile lo. Uyambona njani la? Uzawabona isikhayi sibona uzosibuyisela wangilimaza lo muntu uzosibuyisela isikhayi lo muntu wangilimaza lo futhi ngihlukumezile lo uyambona njani la lona wathatha umama lo bahamba nomama ambona wazaphuma isandla so ubufebe bakhe ufisifebe lesi intoni wena kwenza uxoya amabhaye emini kanje angithi abanginakekeli abanandaba nami angithi bayanyekela okay wait moleni mani awakho la mateke mamela la sokulayita wena ungasiphapheli yeso sokulayita nothathe lento ifake emotweni brempet mamela sokulayita thina ungalingi usiphapheli ovule lento sokulayita ungalingi usiphapheli Basipesihle kwenzakala. Ufunani la? Wanrata nje. Urata. Yeah. Wazi uthando umntana ona14. Wabulala kami rata leni wanrata. Akiteleni. Why usuzomkhipita la kwakho? Yeah. Wena sambitsa wena kutobiza. Somela la. Vale. Hey wena. Yini leyo yenzani? Amengancane wena mpukane. Ubaba yini unobangela mhlambe awona idea ukuthi ezefike kule simo osona manje ukuthi kwenzakalani mhlambe? No, the last time I checked ubaba ubelele, ube right yena ubelele. Ngimangala nje mina mangibhizi ngenza ama house chores mangala. Okay. Ubaba akho right uyangibuza ukuthi mntana mangikho right. Ubaba khona into eyamvakashela ebusuku. Ke umama omkhulu ogogo nacena hlangana naye. Asihlanganeni uma lungisa. Kodwa ngeke ngize ngimlungiselelana kuzomela siye endumbini yami. Endumbini. Yebo kuzomela siye khona kodwa angithi niyazi bangani zami ukuthi indumbini akungena ama camera. Hawu gogo kodwa angithi manje ngizofuna ingubo zakhe ayizigqokile ngalelo langa lobusuku lo. Uyasikhumbula lezo ngo? Oh okay. Yeah, ngizofuna zona bese uyangiphathela namakhandlela amhlophe. Awu2. Okay. Ay blue awu2. Okay. Ala kunzima. Ngisacela ninginikeze amanzi before ngiqale yonke into ninginikeze amanzi nesitsha. Oh, seyakhuluma ubaba manje. Wakusebenza? Yeah, ngisebenza. Ngase ngiyaphuma nje izinto emzimbeni. Njengokubonela lana. So lento ziyaluma. Ziyangiluma ngilali bafu. Usizo lelifunayo. Kodwa ungaba happy ngane yakho wena uyizalayo mase isimba kanje. If you want mama atela batho dilo tsa bone ba o toba so. Cause o tsama wa tseba so senkeditse. Gore le tsere tšhelete aka batho ba nyaka tšhelete ya bone ya society ma tseba gore ba editse. Ya tseba. Inga 8000. Angifuni. Inga tšhelete aka. Malini? Tšhelete aka e kae? Mali kanti. Mr. D. Ika tšhelete aka. Ke nyaka tšhelete aka. Mr. D. Ke nyaka tšhelete aka. Ho ka senga o thusa ka sone. Ke nyaka 8000 yaka e kae? 8000 ka vela Mr. D. 8000 yaka e kae? Uthi yazi I'm sure usifundile isifundo wena manje. I know o ithutile something but ha ke la thuso nka mothusang ka yona. Mina ngicela. Ba buile hali sisi wa ke ba. Ngicela wenzele mina ke mama ngoba ngimfowethu. So mina tšhelete aka ke no etsaka. Okay, ke tlo patala. Tšhelete aka ke no etsaka. Ke tlo patala. As long as uma reverse nje lento. Ngicela reverse lento ngizokupatala le mali ngicela mama. Ha o etsahala hore ke reverse. Ke funa hore a ithute something. Obalela. Akho. Lonke yabaleka. Hey, uhamba lo muntu. Ubaleka uyapi kanti? Manje ubaleka uyapi? Ubaleka uyapi? Ubaleka uyapi? Ubalekani? Ubalekani? Ngiyambona ke bhuti wami ukuthi lapho ugogo oyiwani oseduze ne
sibone ukuthi ngeke sithole uncedo for umama. Mfethu awubheke lapho siqale sibayeke behambe kakuhle before ngivale le show. Engabaleki umgadi engabaleki. Yo buka uhamba ngeenyawo. Ngiyaxolisa sorry brother sorry. Yo. Guys kodwa yini yena lena? Afethu inguli yahluphisana yabo. Uyenza udulate ngo. Phaso. Ngothina sifuna ukukutholela ugobelo omusha ozokuncedisa. Okay. Thank you baba. Lebo. Alright ungangathi uyavula. Uyamazi mali indodakazi yakho sayikhumbula ukuthi ubani? Awumazi ukuthi awuyazi ukuthi indodakazi yakho le. Awuyazi? Singihambile kudala. Uhambile kudala. No sizokunceda pretend. Ngoleni futhi. Ngithi understand ukuthi umuntu wesifazane uma ufuna ukulala naye engafuna ukulala nawe ibizwa ngerap leyo. So why wena uyenza? Eish, Lempeso yakho yiyo le ekwenza uqhanyelwe uvukele ungasakwazi nokuzibamba. hey hayi asiwona we akuberekisi nguri. So yini ke ekwenza ukuthi wena ufuna sex every day? Wa rata ho ngobela la ke sa batle. So ka ntho tse di sebedisang. Okay it's fine webut. Okay ngiyayibona leyo muthi. Ngiyayibona umuntu wakho lo ungabamba wakho vele ungayiphiki into ekhona. Kodwa wami izwa. Icase imame